Aga gunana maluak galunge nareko apun na funana tawe. Aga gunana baru otoewe nareko hak na tawe yala. Aga gunana pakaian makanja na yekia anu dek nang kani palappo padahal etana de nang kani wajah. De tu na wedding isepung nandre mafalle. Aja tasepungi inungam mafalle. Tapi tatajangi macakke. Mafalla andrena nasapung detona nasika gigi nasapungi. Nenapa na fandre anakna musolangi anak mutu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Saya mohon Bapak Ibu mengikuti doa yang saya baca. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Damai, yang terhormat seluruh kepala dusun yang sempat hadir, imam desa, imam dusun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua BPD, ibu-ibu majelis taklim, hadirin hadirat yang insya Allah mudah-mudahan ada poda pungata rilalanna iye wattue mancadi sahabat na sabari na pada punga kipung Allah Ta'ala rilalanna surga fammasena. Dengan kemeriahan maulid ureke-rekengi bura angkewe tetong kurang lebih 20 teluh. Jadi anak-anakku aja mua talo tengi talo insya Allah ganda bagi yehe. Yekun kamatu degatawana angkami tulap binalah. Betul apa tidak? Tetapi Bapak Ibu sekalian, siaga angkat na ye taloe nonrangi anak taruh. Nadek na siaga na reko ya lingangi talo ribolewe ne rakin dokna. Tetapi sesungguhnya ia meloi ritiwi adalah maknana taloe. Salah satunya makare tomatoata anak alibut taloko. Agar ya sama alibut talo, tak coba minta taloe. Na reko ipatadangi magalatere tu. Na tanrisa tega yase tega yawa. Aga maknana ale sifat nataloe menyamakan kedudukan. Make betuangi nareko furani mamaulu nayandre talona mauli etawe. Dekna nawaddi riangga mariase alewe ipakatuna tawe. Dekna nawaddi riangga alewe mawatang ipakaryawa tawe. Iena tu maknana taloe. Jadi kong kato furani manre talona mauli ena tu lima boromova makurat talo manietu. Apa yang mau disombongkan? Ibu-ibu sombong dengan cantik, mamotroki, nato buang, talapo, talo isi tak payolo, faja ko cantik. Yang sombong dengan kekuatan, nawereki lasa pung Allah Ta'ala. Nadega to mawata, nareko to malasa. Lalu bangga dengan ilmu pak disenga alena hanangga maca alena. Malemak fung Allah Ta'ala melo cabu pak disengan. Maka Allah membuktikan Bapak Ibu apa yang dikatakan tadi oleh ketua panitia. 2 hari yang lalu saya di Mekah, baru kemudian ke Singapura. Secanggih apapun, dan alhamdulillah saya sampai di tempat ini, secanggih apapun pesawat, kendaraan yang membawa manusia dari negara satu dengan negara yang lain, malomo yola lalenge.
Tapi secanggih itu pula Bapak Ibu, dek gaga mulle tahu, ya rega seddi ala mulle mebbu si tatti uwai. Napa nonno bosi pung Allah Ta'ala. Dek gaga tuo jago, dek gaga perusahaan, dek gaga alat canggih, mulle mebbu namoni si tatti uwai. Sementara manusia tidak bisa hidup tanpa air. Mau mega duita nariko dega wai aga lo minum. Oh ibu, mau maga cantik tak teteki ma perlu wai. Dari mana air itu? Wa anzala minas sama'i ma'a. Allah yang menurunkan air dari langit. Pungal Allah Ta'ala. Yana tu perlu na ipasewa pungal Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Make betuangi dek gaga puar risumpa. Maknana dek gaga puang risumpa, deka ma beredalli, deka ma pamate, deka ma palasa, deka ma patuo sangadinna pungal Allah Ta'ala. Jadi komoni sarai tangga beni aja na tagora maka da ala macuai. Haru. Aja na tas soro-soro ko saloe. Aja na terello-rello ako pukaju-kajunge. Makanya saya Bapak Ibu kalau diundang baca doa, mak baca doa matoka, tapi ma biasa mi, dia baca mana nih? Ye kofe tu baki na paling na tawe palit talumi ubaca katu, baca doa salama, baca doa wariala, ayat sewariala tau mate, baca doa fatanabi, ayat sefatanabi salawa, contoh na baca na tarunai. Tapi kau makan ini Pak Ustaz tabacanga kak yesi baki angka kasih anakku menre kolangi maka raka aga nola menre si anato nenre angka pi anata ron nonno fale kolangi napa ubacanga kode gaga nonno berarti de meto mitu gaga. La ilaha illallah itulah tauhid. Nah yang kedua yaitu taloe sikan na sokoi kamu aga sokona angka. Pak biasa tuh yero na pinre iko tuh si lolo panting ternyata kesilisan nah. Ya. Lala jatuh na dega tak bure-bure siap buki pacing wi. Ya. Aga maknana sokoi itulah melambangkan persatuan. Asediki pada sokoi ye kosoko asli mua. Fede ikam mo fede masjid di baka fede ibam pe yetu sokoi fede masjid. Nareko yak demperangi ritembo nalat birangi ma penyu na ya masara-sarangi. Aga batuan na ekoto fura ma maulu na yandre sokoi batuan na ada aja naje musi salah-salah mak bali bola. Oh ibu. Biasa ki gamita to si salah mak bali bola. Tegi monro. Saya yakin de gaga kue nasaba asan namofa desa damai. Artinya apa? Orangnya damai. Ya. Ya, pada moto tu ya kong katoriasa ambo ufo mesti mau ufo yaitu. Ya. Ya kong kayasa ambo masa tapi falasa masa saya itu najinna milasa. Ya. Artinya apa? Aga je tuli pasi salah ki wasama bali bola. Na ye ko nabita melo ya ceri ye nabita nareko pribadinna miyelle dena macai. Alena rielle dena macai. Iya patuna macai nabita nareko agama na pungal Allah Ta'ala ritu na tunai. Ya po dia napa matu salah sebut namanya tersinggung sih. Jok keributingnya dan ini patuda yolo magalisi. Iya, mak baju baru nadek mana ga mampa ampara sih, maka lalesi na seding. Megalat dah itulah sammu. Apalagi macawe si pemilu hanya gara-gara beda pilihan. Si salah sih. Oh ibu. Macawe pemilu ye. Kira-kira ye kung kamatu jokke bolata na tiwit-tiwira ki gol lakasi yala ga iyare ga nade. Yalan. Naleki daster talaga. Nalaki dui talaga. Nalaki kompor gas talaga. Nalaki lipat talaga. Nade itu kamu sesah. Yeah.
Masolame mengimbo Indonesia. Yeah. Jadi itu narek komita siki ko televisi korupsi si tawe deto na wadi 100% isalaka yero. Nabe kotoni je carana tanna korupsi capu mana ni di euforia bage-bagengang. Oh ibu, ye koya calong mak datu miliar atau aja nama datu 50 juta atau mak datu juta di ku capu na ternyata tudaka. Kira-kira kok tudaka aga ufikiriki. Nah, ipale sudi missa moje pale. Tapi yero malada ya ketora engkah hak desa na nabita arasi wal murtasi finnar yang disogok dengan yang menyogok sama-sama masuk. Nah paham moje. Jadi kong kamalake mondre ya lamo pagi hari kan ade. Nalamo pa. Paje bawa ni macara mah. Tole subawan nah. Na vedek mega wita pengajian. Na vedek mega majelis taklim. Na vedek mega carama-carama. Kurang gayero anu masalah de na kurang. Ye riolo tawe menau yen reki pa bolana tawe. Ye tawe makukue tegi monro menau. Aku mani HPW. Aro, kecanggihan nama kukue. Aro. Ye riolo si unda-unda tawe komelo iboto. Gana apa jaji. Tegi monro boto te makukue. Aku mani kamarana ki mapecce. Aro. Yena tu perluna nato manini Bapak Ibu sekalian. Anak-anak ye saya berbangga banyak anak-anak sabara kasih tajangin taloi pura pak macara mamalo tengah. Sabara mo kana sabara deto tu meta. Deto meta. Ya boleh bikat 2 jang iko mani bawa tapi deto tu meta. Generasi kita inilah yang perlu diperbaiki Ibu. Ajak na yero be pavolewe botinge tadoko na deta pafauta fanrengang yanat tahe. Iya tona mana se halalakna. Salah satu sifat malabina nabi tak manini de na jappu de na karawa de nanre na reko de na halala. Maka set di topan rita na cueri ampe malabina nabi tak sininna anu nanrewe mesti nesang aponganna. Ah kebetulan engka otihe. Wah. Ya komandri itu nama soko itu. Makanya roto pandri taewe. Siaga linna otita ya seplosak busi sepe. Niga otita balu otiku mato. Teki monro mala oti iya mato tanangi. Teki monro tatana aku darae. Niga dara tonro tanah daraku mato. Aga boleh tola lo fasai malalaka. Aga tagokan yotita ulempai. Iro lempata pakewe lempai otita ajuta muaga ta'ala lempa yari katanya nasa ajunna bali darak utoto iwala lempa makri to panrita adam pedam pakide na jaji wali otita nasabak de na halala lempana. Kira-kira Bapak Ibu biasa moga tatane Pak Bulu ote makoro yeto tatane ibina suro no made. Tapi setidaknya ini gambaran manini patawe na jaji. Aga gunana maluak galunge nareko apun na funana tawe. Aga gunana baru otoewe nareko hak na tawe yala. Aga gunana pakaian makanja na yekia anu dek nang kani palapok padahal etana de nang kani wajah. Lebih di hidup sederhana. Itu sebabnya termasuk benena Nabi tak Khadijah. Oh ibu. Semua sangnya Khadijah. Yero Khadijah makun resogi. Na yekia penampilan na sederhana na iya waramparana untuk agamana pung Allah Ta'ala. Niga yero Khadijah. Dena pada sesa ini makun reta de tomana na malada asogiranna. Penampilan taliwa-liwa kedikna luar biasa. Tapi de gagar kode sadame. Aku mi niga na itapu. Ya pokoknya alhamdulillah mabessa manang. Aga butin na mabessa. Coba nih mitai. Kurang lebih 20 talu bura ya kau tama tepat coba nih bilang lolo ye yolo he lolo ye ya angka ni pasiro na aro luar biasa ye angka to na duit na 5.000 ya ro sinangi mega na anak koro agar 2.000 makura koro beneng yang ka 100.000 aku manor mak depunga ternyata iye he aga tahu TV ye manca di pasidet ka.
Nayari lalana agama tak dua wadi mancaji pasideka. Pertama adalah papan reta, yang kedua adalah pasidekata. Talo yang rewe, soko yang rewe, manu dan lain sebagainya. Nanre to foleta haderee, nulle engka abala melokkenna ki anata keluarga ta jama-jamata, na yeke nalawai pung Allah Ta'ala baraka papan reta. Wadi jadi engka abala melokkenna, na yeke baraka pasidekata. Yemi tu namaja nareko idi rangit taloi, idi gaya-gayai, idi mappacokangi, fura acarewi, idi tom mala lesu. Yeko makoro carata aja bana mutiwi lo masigi maropo-ropo ba masigi ne ko tolong mala feman. Manca di pasidak kaye. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi napet telo si basoko malopon hikmana. Dia panai rampe alat birana nabita. Dan coba lihat ayat yang saya bacakan tadi. Wa makana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah mereka disiksa terkena musibah ketika wa anta fihim, engkau Muhammad masih bersama dengan mereka. Maka hakikat engkangat tak rilalanna yewatue dele sangadinna apojita lori ale malabina nabita. Makanya nabita man ahabbani nigi pojika. Oh ibu, macinnaki joka umrah. Joka nih. Ya, joka nih. Nigi siara nabita riwattu matena pada nareko na siarai riwattu tuon. Aga nakate tawe joka umrah dua masigi na nabita di Madinah nasaba akotoro monroku buruk na nabita. Yang kedua adalah Ka'baiwe monroy matawa tawe magi idi na tomongor orai nasaba Ka'bah itu angkeri sabla orai. Nah kita peringati maulid, siapa yang kita peringati maulidnya? Nabita. Nah iya Nabita, ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, nah congak lo riase, dia melihat nama Allah bersanding dengan nama Muhammad. Ternyata biasa ya Muhammad. Nakutana Nabi Adam niga ya rufwan. Lalu dijawab oleh Allah, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Beningnya tanya Muhammad, nade upancaji ko wahai Adam. Napetungka mabiasa yang kalingan naya nabita pamulangi ri hakikie pacapurangi ri lahirangi. Bahkan semua yang ada di bumi ini itu diciptakan nasabah angkangan nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas kalau tadi salawat dikumandangkan magin atau tetong seolah-olah kita menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ga iya onnai engka dua telu panitia maddepe jempuka apalagi yang datang adalah nabita. Si sekut tudang setuju kayo manre pa ustaz. Maka da kawaye ko joka si ka manre pede metas itu teh matajang. Betul apa tidak? Nampi dewanre. Iya. Nasaba ula birang ya malufue daripada patajang itawe. Tapi bisa memang ni makada pura loro acarewe manre memang apa joka. Jadi dia gak masalah. To manre jadi to, de to manre jadi to. Pura acare pale nasaba angka mau fa acara, to manre jadi to, de to manre jadi to. Nasaba magai angka persiapan. Jadi iya tuh agak Bapak Ibu sekalian, ini tom itu lo sese aleta. Oh ibu, ye komotro minullekan naduita ajalalo talioto. Assalamega cicila yena tu mabiasa malasa ulue. Kalau saya tanya Bapak Ibu, kira-kira nareko utanaiki siap nih gak mate? Hah? Siap? Siap. Oh ibu, siap nih gak mate? Ye komakadaki siap, mega tu fakutana mondrina. Kira-kira ye kota pamate ka uannie, matu koni mate ka ilemak ka baja. Kira-kira ditoga gaga bali bola tak tewa si sala na depa to si adam padam.
Aja tuh maka siap-siap. Kira-kira ya kota pamate kak matukon ni. Deto garo gaga apun nafunan na tawe purawala na depo falesui. Kira-kira kota pamate kak matukoni magagar ko si sampayako. Kira-kira kota pamate kak matukoni deto gaga indra puasa aku riwat turamala na depo wajay. Aro. Kira-kira kota pamate kak matukoni deto gaga dosa aku ritomoto aku risil suratku. Igana pertanyaan. Jadi kuitaneki siap nih kak mati. Bukan sekedar siap. Oh ibu. Na bata pulo langka to salewi matu kuburu na fole ni malaikat taneki. Aro aga to lo mape baling. Ni ka pamu aga lo tape baling. Na de gaga wadi jawab sangat di nama lain. Nah, Bapak Ibu saya tadi waktu saya masuk saya cari masjid di Mondro kampung Palawangan tama tuh alhamdulillah makasih mulalange. Saya mau sholat duhur, tegi Mondro ke masjid, malah datoni bosi. Si kamu jokaku, maka ada si Google Maps belok kiri. Belok kiri sih kak. Loyolo. Ketapang ke masjid uruntuk ke masjid dusun siagar. Sebelum belok kiri. Ya. Saya singgah sholat di situ. Alhamdulillah bagus. Ada airnya bagus. Ya WC-nya juga bagus. Ya pangkat tu masih sengifah. Ya deto na kafala cakna. Ini na bayangkan. Ya kote me tawe. Sawali aja na tahangi pintue. Ini na bayangkan. Ya. Angka to masih uruntu repak pasero na. Detona na lari way na ilala. Jadi isaliwap pa. Nato malawe na to tama ilala. Deba na to madeng ke capus iway na. Awe bola na je pungalatala kasi he. Mega tau de na jampangi bola na pungalatala. Tapi coba lihat Masjid Marhamah. Masjid Marhamah. Masjid Riyamasai. Tehelek na makasing. Nah cuma yang membuat saya heran. Isaliwangi anu nana ye kata bangunan lalawita berarti matu lui romba ye nah makro asumba mana no barai rumba magati aro ya makere itu pandritata andre guruta Ki Haji Abdul Malik purna rampai ye komelo ki mita kanjana sede kampung dua na tatangga yang pertama tangga imasigina alhamdulillah mapacit tehelekna Toco ngaloyase baru to folofonna alhamdulillah aro yang kedua tangai lisakna masigi nama gaga mak berejama alhamdulillah ya koma pake ruana mas sempajang asara loro mangaribi alhamdulillah iya kira-kira matu ko mangaribi mak ko matu ruana ya siap barisi mani ya taset di tak dua atau syukur nah maka deto pandrita taron nae madosa siwanu atau wenarik koset di waktu masigi ede gaga monre mas sempaja maka to syukur narikong katomato ata namoni doro-doro nanti joka masigi na mega toje masigi makuke megangi alirin na ya to mabere jamae to syukuri di masih almarhama megami to mabere jamae na ya alirin apa set di metomi alirin iya. Aga pada kutui ki nareko nabita melo ya cueri tegi monro mas sempaja nabita. Aku masih salat berjamaah Rasulullah. Makanya sunnah nabita tu angka fetu nomor set di sempaja berjamaah. Ar. Nah iya ro sempaja berjamaah bangsa namana ya natta yehe bicu mo vitativi dalam berjamaah. Iya. Iya anakku namu teka sempaja kona. Pole masih kalau teka ya sempaja ko yolo. Lora sempaja ko, asra sempaja ko. Mapamula teka Pak Guru ini mas sempaja. Aja na melo pa boting Lono tu boting sempaja no. Maka dan aneh ambo. Iko hatu furano boting na di mas sempaja. Maka ni ko mapake ni. Alena pengajarian anak Pak Loni boting sempaja. Na alena furani boting na di mas sempaja. Aga mutaja na di mas sempaja. Loko taja malaikat mau. Malaikat mau kepada tataja na deta sempaja. Oh ibu.
Biasa ka terlambat sempajata gara-gara boting. Maka ero ka funna botingnya jami kita masuruga. Sedangkan dia dena botina nanti terlambat. Kau di monrohe. Kalau bapak-bapak yang hadir, angkana ini nawatta maka woi maka lale usad di nareko dewa berejama tajaga lalu nih itu. Yero tasapa, ye kong keperasa maka majani usad di dewa berejama. Woi na sesa alena ko dena joka masigi. Na sesa alena nareko terlambai fama selopo itu tajaga ini. Tapi ko maka da mo faki maka lale sedi pura manre na dewa tole madodo mo pa culemu. Ya cule rakomo fa itu. Pole vega yero dari kebiasaan. Aro sempajak berjama. Jika nabita melo ya ceri berjama. Yang kedua, nabita tulima tahajud. Aro. Yang ketiga nabita tulima sikiri. Yang keempat nabita tulima sedekah. Yang kelima nabita dena sale jenne. Aro. Jadi dia itu nuwad diri yang gak ente itu jenne Bapak Ibu. Baka pesan nabita rifangluta Anas. Anas aja lalo tatin rosangadinna angka jenneta. Nasabat nigi kita materi gaungkana jennetna termasuk mati syahid. Anas aja tasuri bolata sangadinna majenne kiriolo. Maka dalam perjalananmu ada malaikat yang menjagamu, bahkan malaikat itu mencintaimu. Anas pasuku lalu bateta majenne narikoloki masempaja. Situngat-tungan na yaitu jenne mancaji fapalampe umur. Oh ibu. Jadi kalau ki lo botinge ajenne ki yolo napa mak beda. Aja tak beda napa mak jenne. Ero jenne ro. Na yero barakat na nama tu jenne. Yeko ma biasa ni mak jenne napa joko botinge. Insya Allah dena nak gosip itimue. Oh ibu. Biasa ki mak gosip. Enna aja no. Nigi cerita jak na tawe na falette apalan nari tau na cerita. Latai gana matu to sappai apalan na tadde mana ngilempa kosong runtuh. Magi angkana lalu na ceritana, angkana lalu na ceritana. Tabali bolana matu boti alena tulima garemeng. Nakulle na di. Ekowite na sakowite. Iko hatu nakulle na timu mudokke nanna. Niga pasiruntiro pung Allah Ta'ala. Aro. Tapi insya Allah barakat jenne terjaga mulutnya. Makanya tutupan rita narekong kana nak masemang Al-Fatihah na baca na sapuri waye na finunga soros semange baraka Al-Fatihah. Tapi indok na japi ke 10 na 10 Al-Fatihah na finunga na dega barakat. Ternyata apanya yang beda? Na yero topan rita taronae timu na fake majapi timu na fake masikri. Sisa mina baca Al-Fatihah ma baraka. Ya molapong indok timu na fake majapi timu na fake magosip. Jadi tanya Al-Fatihah dega baraka na timu mudokenan na. Itu ada nilai spiritual. Salah satunya ya sange nilai spiritual Bapak Ibu. Di dalam kitab Irsadul Ibad, angka tahu malasa. Egana Pak Bura, egana Dotro, egana Pak Jappi. Ternyata de gaga pasawi nasaba memang pungal Allah ma pasau. De pagana sabari nasau orang lumpuh. Tiba-tiba ada orang yang datang bermalam di rumahnya. Nasapuru ajena na jappi-jappi bajanna nulle lari tapajoka. Nakutana tawe niga yero jappi. Maka dia tulisan to fole-fole mi. Tapi ketika ditelusuri siapa orang itu sidika lolo, iya de nang kena terlambat mak birjama. Takap bir si bawa imamnya. De nang kena terlambat mas sempajak di barisi mamulange salat berjamaah dengan imam. Jadi kongka ke warga tapat desa yang malasa, iya naro jamaah niga kue tu 5 birjama de nang kena terlambat iya rotoli japi-japi. Ya pero tuli terlambat aja na moli. Apa ibi ta ko jumai nule de toga ka apa ko masigi marhama. Iko makato baka wi mega mo pa isaliwang.
Ya apa kabar ko masih kita selama katoban ita wedena kay saliwang. Ha, atau mato. Angka na kipas angin, nyaman-nyaman na to tuda. Nabo dito, hamapat di ka, sokor saliwa. 72 na sa postas, matolet-toleto ni, maringkaling ato ni, po. Awe, na iyero irekeng, tacata irilode na penenre pakato, bay, malekay macata ri pintu ni hadir na cataki. Ye komenre pakato, bay, natutu catatan na maleka, na tamato maringkaling katopa. Aro. Engkalinga ro kare. Ni nga na makada engkalinga. Natuli na engkalinga sa. Napo di metomi hamon resaliwang. Tapi bagus masih kita, sound systemnya bagus. Tapi yang kami itu masih de meto naman na engkaling ko ilalaki. Ito ba naman sa ko saliwang. Tapi ko bangsa na masih kita ya agak alasan naman sa ilalangi. Aro. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, bagaimana cara mencintai Nabi? Pertama, orang yang mencintai selalu menyebut nama yang dicintainya. Maka mencintai Rasulullah perbanyak salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Telu tu wadi mancaji fajapi nama rosedi Al-Fatihah. Tergantung pada niat. Buat tanda podo baraka surah Al-Fatihah. Panya di uluku. Bacangan Al-Fatihah. Yang kedua salawat. Buat tanda podo baraka salawat. Faja betayeh. Baraka salawat. Yang ketiga adalah ketika minum air zam-zam. Air zam-zam ketika minum itu tergantung pada doa. Ma'u zam-zam 5 syuribalah. Air zam-zam itu tergantung doanya orang yang meminum agar telur di Allah Ta'ala. Al-Fatihah, salawat, dan air zam-zam. Nah iya tuh zam-zam Pak Bura. Namo si teti mi Pak Bura tuh. Ia menarik kofad di ati si darupan aja aji. Oh ibu. Biasa kita atau mapad di ati. Tegi monro. Aga tisengi makan mapad di ati tahu. Nah dene rita ati. Ya. Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, cara tapoji nabita adalah dengan mencontoh akhlaknya. Itu Rasulullah Bapak Ibu, iya nabita 60 na telutong umuruna we kedua ba malasa. Umur 2 bulan dalam kandungan mati ambokna. 6 tahun umurna mati indokna. Dipelihara oleh kakeknya. 8 tahun umurna mati kakeknya. Dipelihara oleh amorena. Nabi berdagang makampi bembe. Umur 25 tahun menikah dengan Khadijah. Umur 40 tahun diangkat menjadi nabi dan rasul. Umur 63 tahun Rasulullah meninggal. 60 talutok umuruna nabita we kedua ba malasa. Masemengi na malasa ulunna karena terik matahari, demam panas menjelang wafatnya, 2 kali sakit. Dena pade di malolomo vo murap lagi makuke Bapak Bu ega alala sama kuku. Mapamula padi ulu padi mata padi isi padi aro padi ati padi utu padi aje. Nega mapamula capa gemeletu capa aje mafadi mana. Ya. Agar rahasia sehat Nabi pertama yaitu Nabi ta iya panandre nareko malufu. Nareko mandre Nabi ta de panamaso na papesoni. Bahkan ada yang saya baca iero Nabi ta de nafasi campuri dua asalan na andre. Ye komandre bale denandre daging manu misalnya. Bembe. Nah saba iero balewe pole risaloe riwaye ritasie nayero na ebembe manue pole rifutanang. Tidak mencampurkan. Jadi Bapak Ibu kojo kaki botinge ye ko bale taala sejenisnya bale bukang urang aro. Ye ko manu taala manu bembe ako mana futanang. Ya api di koto jo ke botinge mapa mula letu pacapuran dalamana. Anu fole ributan angin ala to, anu fole riwaye ala to, namo anu lutu nandre mana to. Makanya lasata lasan lutu lasan nangin lasan makalolo. Napa sih campur mana? Itu baru dari sisi makanannya, belum halal apa tidaknya. Nah,
Yang kedua, kenapa Nabi sehat? Selalu baca Al-Quran. Tuli mengaji, aja mau tuli mah Facebook. Oh ibu. Namo wita nenek-nenek makuke ma Facebook mana toni. Cina postito je potona. Maca to gelung. Nama kutu mengaji. Awe mak botana no angaji-ngaji no. Aja mau tuli mati to. Ya. Perkembangan sama. Yang ketiga, Nabi sehat kenapa? Sedekah. Sedekah. Bayangkan Bapak Ibu, engka anak-anak buangi aku tehele ternyata tenya ulu repak tehele repak. Maka tahu jago anak-anak dia salah jago ma feca ma to uluna. Tapi barakah pamasena pung Allah Ta'ala Allah selamatkan nasabah aga engka amalan na tomatuanna aga amalan na iro tomatuanna papat teluk manu ya teluk manu. Kalau orang Sidrap kan banyak di daerah Alakuan. Na iro amalanna mabessa mak birit tello. Yena lalo fu ima yolo bolana na polepang yolo. Tabe pa imam lepak yolo. Aga tu kareban di ke fu ima tabe telurat tello tatilo bolata. Aro. Tafake tanre tatuka masempaja katono tu apalaku. Yena lalo fu ima telurat tello. Yena lalo fu ima telurat tello. Yetona fuima na pojitoni halalo. Iya. Artinya apa? Ternyata sedekahnya degaga na pas sia pun Allah Ta'ala itu pasti dekah degaga. Angka prinsip Bapak Ibu aja lalu tatajangi ale tasogi napa kilo masih dekah. Na yeki asidekah ki sesuai dengan kemampuan. Nasabak narekku tatajangi ale tasogi napa kilo masih dekah. Mamma tadena tas sidak kata mati. Nah sabab belum tentu sogi kita mati. Ya. Yang keempat, kenapa Nabi sehat? Karena Nabi punya hati yang bersih. Mapacing hatinna Nabi ta. Degaga syariati. Nah itulah kita ingin contoh akhlaknya. Bagaimana akhlaknya Nabi SAW. Contoh. Angka kasewatu Nabi ta malalang. Si koma malalenna taku angka mana lato-lato naruntuk samanna dekna nule Makkah ajena. Aga na sanabita wahe si kakek bagaimana nareko urenge ki letu bolata. Nala dece. Gangkan na nabita na pendre ri alat ke na narenge yorna lato-lato. Si komo irengena aga nasa wahe anak muda. Latai gana to lalu idi bawa melorenge ka. Onro kanjak na sifakmu ampemu. Set di bawah na upasang ako na set di bawah pasang ako aja lalu terpercaya toria sangi Muhammad. Yaitu Muhammad Pak Beleng. Yaitu Muhammad tau jangan. Yaitu Muhammad tau maja aja lalu mata peri. Padahal niga na ringi na bitana. Benenge bangsata ya busian no. Manang kami lato-lato ya to ringi ko jaku mu fau. Leso ko. Ternyata dena ko na bita. Ning kalingana Muhammad tau maja. Muhammad tau jangan. Pedik napakan jaki batina ringi. Arum. Bahkan apa cene-cene. Karena si kaki ini merasakan kehangatan gendongan Rasulullah. Pada waktu itu nak tahu angka ilura lo bolana nama matin rona sama atas di lo cene-cene. Ya. Si senna ipalatu ipatudam madeceng. Aga na sanabita tanna podo se haki. Tanna podo malampe umurut tak taro nak permisi. Maka lato-lato wahai anak muda. Sebelum tasalai kana loka misangi niga asatta makanya Nabi ta iya nariasa Muhammad Muhammad niga Muhammad tasangi Pak Beleng iya nah benenge bangsa tak silebo tawamu aku ni monro ampe na Nabi ta he oh ibu ye kong kato cerita jata ripasae mak bali bola ki kira-kira angka bepata lomoki malangi bepa nah ita bawan nih aga boleh ya lama maulu. Iya na tunape to ma maulu irampe ye ro bara wadinga mania ceri. Ar. Dena musita. Sita la lo ko ha. Iya ro janai dina saba. Iya to pa melot tawereng ni tawe ye ko burato kinawere. Oh ibu. Siruntuki bali bola tari pasai to cawa. Nah dek mana na cawa maka lale kata sedih. Ya mana tulah samana ya tuh?
Magitu sita makalale urusan na telo cawa ya kan ade. Ar. Nasekui ko ceyakcia to, tapat majemu to ni rupana. Padahal kau senyum dapat pahala, dia tidak senyum tidak mengurangi pahalamu. Dia senyum juga dapat pahala, tidak senyum dia tidak dapat pahala. Magitu sini dicawa na dina cawa tetap makalale atita lo to yurai. Tapi kalau senyum dapat pahala, dia balas, dia juga dapat pahala. Dia tidak senyum, kita yang dapat pahala. Apa masalahnya? Oh ibu, lo kok jemur fanate memang mau cawa? Lo kok ibu persoalan? Itulah pentingnya ketika melakukan sesuatu ikhlas panajaji. Tuman caji imang ikhlas tofa. Mana Pak Imam? Mana Pak Imam? Oh Pak Imam. Ya itu imang itu jama-jama mawatang. We kesiangan ayah iya manci jama dia uleh jam itu imang itu. Mawatang lah itu imang. Ya, dia apa ada ko kampo tanle matan rimo ka bagajinna. Ya, mega kampo makurato ni gajinna. Ya, ijam pusimatu motoro degaga stangkakinna. Ya, katoni baki icang. Ya. Bapak Ibu sekalian, magina de wancajima 5 waktu sempajang yon ramas sige. Tapi insya Allah kalau desa damai, ini desa ini saya baru masuk Bapak Ibu sekalian. Ita kuma joka fangka jenne, joka rapeng, materupinra, napa kutama kue. Makanya saya minta tadi panitia besok pagi kirimkan saya Google Maps. Oh, nak kirim Google Maps. Durasi tempuh 1 jam 24 menit. Ero jago nala Google. Ini setoha maka ada suke jam mulai. Oh, berarti saya nanti kalau mau santai, saya start 10:30. Nah, masa gena santai-santai kak. Nah, ini semana lagi 2 menit. Makanya panitia tadi melepo tega nih, macawe nak Pak Google maka dah macawe no tuh. Iya, maka deh lagi 6 menit. Berarti macawe nih. Dunia ini semakin canggih Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya di sini. Aku ki Makkah, aku Singapura, Makko mato. Ya kuero tapi focek na 7 alamai. Tapi bahwa secanggih apapun alat sampai hari ini degaga mulai mebu sitati woi degaga. Boleh ripung Allah Ta'ala itu. Nah, Bapak Ibu sekalian. Salawat. Yang kedua, akhlaknya Nabi. Makanya ampena Nabi ta. Ternyata tania bawa aku rufatoi malam makanya ampena Nabi ta. Angka kasih waktu Nabi ta melo ima baju pak ero kebiasaan Nabi ta iko melo ima sempaja nasele wajunna aro oh ibu biasa ga tafake wajutta iya matoro tafake nama bisa penne tama loro yisri pake mas sempaja tapa mak bawa manibawa biasa ki makro biasa tapi biasa ga tafake na wajut tafake mak bisa penne ero tafake lo botinge aro ye kokur fatoi mangolo batemu mapanguju sepok stelang pura si camingi si aro tahi magi ko funga Allah Ta'ala mangolo dek mana paselle makanya itu ketika berhadapan dengan Allah dengan pakaian terbaik bahkan masih kagigi nanjurkan Nabi ta laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaka inda kulli sholat seandainya tidak memberatkan umatku uferintangi masih kagi tungke mas sempaja. Aro. Sunnak burane ma wangi-wangi mas sempaja. Bayangkan ya ko mas sempaja subuh detona nasi kagi gina polo masigi. Napa mangalele to ni mas sempaja. Allah. Ya ki kadena khusus sidap pena. Terpase pa pegenya wai. Deton rule pa pegem mata fa malampe to bacaan afima sujud tilawah boy. Lipat pegemeta posoki tolo manyawa awe bau naje tu kasih timumu he mas awe lapwa koni perlu nahe aro sedi amala apalagi kau macuk kamema ni rawaju telunga soden kana sasa apa nafa kalau majuma malam petoni fakatobay malam petoni imange sidap petoni Muhammad di semakada agak pacan nunui baca aga imange pacan nunui atau baunna Yerusalina anu bicu ye
Maka beda pahalanya yang masih kagigi na pola masempanya si bade. Maka salat Bapak Ibu sekalian tanya anu risida. Ne ye ke sempajange mapa mula melona tama waktu ipas sedeme mani aliwe. Aro. Itulah kualitas salat. Bapak Ibu sekalian, aga ya kate tuo mangina to madar, mangina to mapalong barakwam mangi ganna ianre nang kaawatanga masempajan. Mangina to madangkan nang kadui bara engka wasele ne linga waju. Nih pakai makasiwiang makomiro. Nah, Bapak Ibu sekalian, gangkana nabita melo paselle wajunna ne yekia engka coki matinro akro limanna wajunna nabita melo na fake. Nah, aga na pego nabita ternyata nata jataja nge wadingama ni pasading. Ternyata dia na pasading ya coki mamatinro na melotoni tama watue. Aga na pego nabita malas di ala nabita na birangi tepe limanna wajunna nabita na panapake ketimbang ganggu tinro na coki. Aro sedangkan coki dia na ganggu. Apalagi balik bolana. Ya pui diwe mapato tep doke lupuh. Ya linga si motor nalesikan nalapuk na. Namun ini na macito na taro. Tulisi ganggu maniha. Aro. Bapak Ibu sekalian, itu contoh-contoh akhlaknya Nabi. Belum yang lain. Bagaimana Nabi tak lori benena. Oh dia napan rasa-rasa benena. Dia napan rasa-rasa. Maka Nabi tak kotomatuanna dalam usia yang masih muda. Dia nang kana madosa di tomatuanna. Bahkan Nabi tak ia komakato-kato ribolana te kanukuna nafake. Aro. Tapi itu sih di besi aja. Itu sih nak kaluku tafake. Dia nang kalingatai. Tapi setidaknya dimaknai ketok-ketok ibolana tahu si kira-kira dia na ganggu funna bola. Pangkatoto to makatok-katowi na ganggu ki. Aro. To makadan hati taja ni cinampo makatok-ketok mopi. Ya. Katoto yaro kode aga to pole yase e nonno si bola mala aju na sopa pole yawa. Oh funna bola tega ko mace gola ada sebuah to pole ye. Kalau Nabi memberi salam 3 kali tidak ada orang yang menyahut, mengetuk pintu 3 kali tidak ada yang menjawab, maka Nabi pulang. Dia akan datang di waktu yang lain. Aro. Ampena Nabi tak. Terakhir Bapak Ibu sekalian. Angka sunnak malabina Nabi tak. Salah satu contoh. Hadis Nabi SAW. Sammillaha. Yekoto manre abismillaki. Ya, depa, ya. Selesai doa matu nak selesai de nalese burai. Sammillaha yeko manreki abismillaki. Kul biyaminika yeko manreki nasaba 5 atau tak. Ada tempat biasa leta manre nasaba 5 abio. Aro. Kul mimma yalika yeko manreki iatona yolota. Matu penerita. Apa di semakada agama tu yolota he. Jadi ko menurut Nabi ta iatona tu yolota tajapua. Aja lalu kalau kana lo kiri matu jarina matu penerita. Ya. Sammillaha abismillaki. Kul biyaminika nasabak 5 atau tamanre. Kul biyaminika makan dengan wakul mimma yalik makan dengan apa yang di hadapan. Sedangkan mandre engka aturanna at kacuerari nabita. Oh ibu. De tu na wedding isepung nandre mafalle. Oh. Aja ta sepungi inungam mafalle. Oh. Tapi tatajangi macakke. Mafalla andrena na sepung. Oh. De tuna nasika gigi na sepungi. Oh. Nenapa na fandre anakna musolangi anakmu tu. Maka tunggulah dingin aro cara-carana Nabi tak. Bapak Ibu sekalian, ye komandre Nabi tak dia na sandre. Ini komen kali ngacarama ke sandre mo tu. Ya, menyamut tu jawata pak sandre. Ya. Dia na fada lena ya, mafad di mana lakan na ya. Ya apa bapak menyamut itu tu ya opo di ko sandre kamarin kali ngamo siaga komanne macarama deto na mafad dia lakai. Tapi ye kasih puima di. Padi na lakan kasih puima. Ya, pura sinak kalimana nak kasih soli. Iya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Nabi makan tidak bersandar. Terhadap anak kecil Nabi kasih sayang. Terlalu banyak akhlaknya Nabi. Kesimpulannya apa?
Iya tu nabita Bapak Ibu, de gaga ko pikiran na lo solangi tawe, apalagi ri atinna. Na iya ke ri pikiran na niya ri atinna nabita, mako toro na fadufa na sabab pangkau kang iya na tu ri pikiran na lomi pade cengi tawe, ri atinna lomi pade cengi tawe, mako toro perbuatan na nabita, nawala itawe na sabab deceng, baka ja sendiri, nawala nabita na sabab deceng, iya mana na perlu he, yak kacueri. Yang kedua, ibadah Nabi luar biasa Bapak Ibu. Minimal sempajal 5 waktu tak tajagai. Ye koye mau li apa mula sue tapakan jaki sempajal 5 waktu tak. Nei napa tak gangkulengi mak birejama sebagai acira ko Nabi minimal iye na rotala baraka akka cira ri Nabi sempajat tak tajagai. De gaga asalamaka Bapak Ibu nareko de to mas sempajang. De gaga kebahagiaan nareko de to mas sempajang. Nasabak moni ni vannewe eto meladuana ya to meladuana insyaallah tanna fodo baraka padong tamanang nasabari nato salama rilino labi-labi hormati resremon rina pung Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummat sayyidina Muhammad. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.